성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 Navikli smo vas da svaku retrospektivu počinjemo sa lapsusom iz nekog jutarnjeg programa. U vikend izdanju jutarnjeg RTS-a Žika Šarenica se bavio tužnim pričama ljudi koji su imali porodičnih problema. Razgovor sa jednom ženom izgledao je ovako, citiram. Znači vi niste hteli sa mužem da proširujete porodicu, a i na kraju je vaš otac u stvari kriv što ste vi ostali u drugom stanju, a? Nakon što ga je žena zblanuto pogledala, Žika se ispravio i pokušao da ispadne duhovit. Citiram. Mislim, ne mislim da vas je otac, a? Nego, ja mislim, dok muž ne zna sve je redel, da? Da. Neke stvari je bolje ne prokomentarisati. Dalje. U isto vreme na drugoj televiziji bilo je reči o bombardovanju Srbije 99. Iz nekog razloga gost je bila i pevačica Mina Kostić. Citiram. Grozim se svaki put kad se setim bombardovanja, koliko smo se jadno osjećali. Mislim, mi u Beogradu i nekako, ali kad pomislim da su jadni stari ljudi u nekim malim selima bez struje morali televizor da gledaju u mraku, evo sad mi se plače. Pa jest, najgore od svega je kad ljudi moraju da gledaju TV bez struje. Idemo malo na politiku. Gostujući u jednoj političkoj emisiji na RTS-u, Vuk Drašković je iskazao svoje nezadovoljstvo sadašnjom vladom Srbije, aludirajući ponajviše na Ivicu Dačića. Citiram. Rekao sam ja Borisu Tadiću, sad si vidio ko je vera, a ko je nevera, ko onoj pesmi što ne ženi on bio vera i nevera i zabluda njene mladosti. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. A onda je pokušao da se ispravi. Citiram. I sad ćete vi odmah svi da objavite da sam ja Muvo Tadić, a nisam. Rekao sam mu samo da ostane tako lep i pametan jer sreća tako lepe prati. Sreća inače prati hrabre, a šta smo mi sve pomislili, bolje da ne znaš. Kad te sretno, ja nemam mira. Posle politike malo kulture. Nakon što se pokazala kao pevačica, glumica u serijama, filmovima, privatnim filmovima, ona je postala i književnica. Naravno, u pitanju je Suzana Mančić. Napisala je knjigu, a kako je ona opisuje? Citiram. Osjetit ćete moju muku i moj znoj na svakoj stranici moje knjige. Da. Ja zamišljam kako ljudi listaju jednu po jednu stranu i neki čudan miris ih napada iz nepoznatog pravca. Tako reći miris autora. Mogli bi malo da se posvetimo i kulinarstvu. Na televiziji Pink emituje se takmičenje poznatih u kuvanju u sklopu emisije Prvi kuvar Srbije, u kojoj učestvuje i pevačica Romana. Kako se ona snalazi u kuhinji, citiram. Tako je povrće sad da stavim ovde. Mišel, uzet ću tvoja jaja. U stvari su ona povrće. Da su povrće i nisu, a da li su ispala hranljiva, pa ne moramo mi baš sve da znamo. Dovoljno je što moramo da znamo čak i ono što ne znam koga to uopšte zanima. Ali tu smo da ono sve to i predstavimo. Dakle, slede vesti pod nazivom Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Zbog tehničkih problema koncert grupe Luna pomeren sa 7. na 6. oktobar. Ekskluzivno otkriveno, pevačica Vera Matović svojim pesmama priziva Sotonu. Marijani Mateu se na proslavi rođendana ni jedan od bivših muževa nije pojavio. Skrhkana Marijana od tuge pronašla novog dečka. Ma koga ovo bre zanima? I što se nas tiče, to bi bilo to. Čujemo se ponovo za 7 dana. Čekamo vas na YouTube-u gde možete poslušati sve naše nove i stare osvrte na lapsuse i blamove poznatih. Dakle, YouTube, anti-retrospektiva kanal. Čekamo vas tamo, a sada i pozdravljamo. On Marcello i ANS.